Na Matisu say transport minister wa ha. Aye. Yes so okoto. Na wa wonim so no won tena office no. E be say ofi Iceland. Mini patu bombo. But jaibo mati wa say pamti abusuafo tie de say be sram. Da o ma de say by election be ba de ayeso e dwin tena nkran ntie say ba. Na yen first stand obeka ya kumawu eba ina say amanfo kan na kumawu asa by election ti ya sheda ye kwan nam ha na kwan nam ha development e ba because of by elections after me etenkran enti brand so ye kwato aba na esi fam na esi den de entena sasa ye to amo okay na de wo ho no ye nyina ne madi sanko mo na ansa abato da na so shortest possible time. And you remember president, your man temo titina, yakwan the busu kama. Okay. The best is Sagana. Feel our costs $1. What's our costs? Man, now you need so straight. That's right. I think we're back. So together, we
neutral office. I am always going around throughout the country. That is said, whether you buy that's a all political parties can buy this any political party buy this so we are so they are by the any serious political party officials I am giving my word and I will continue to be here. Where is Saria? I'm on the quiver. Natia no de kwa meboa. Ana be wi aguo. Aw ko fa bia ba. Aw ko fa bra ye twon. Why? O ko fa natia ba mom dia ye kwan. Ko bra ye twon. Why? Bye bye. Aha. No. Cars ni say twon ani. Ba kokofo no say wo mu ye kokofo no wie no mpese om de ba kuroma. E kwan nye, that is their major problem. By election mu ba ye kwan mo. Yeah, but and not a development. And I don't see people complaining about such things. It be a time and I be a bit but trust me, once it is in the process, we are fixing it and it is happening. Me no be a no young check cry, a be say a quaway, a be perfect. Yo, me do MPP, ma come in now in the moon. Say MPP ni we are see me mentia say. Me da Rose. Kwan ayi nyina time aye na forest mu ni ade ayi no eye NDC na Assin North e kwan bi eni he oh na e kwan wa menu aba o tire se we kwan si hu kwan menu aba ba na aka menu aba asphalted roads e bi ni ha me ba che bi wa Assin North eye NDC na ye e wen se asphalt road no way ba cho na nyabutra ma me abutre na me way tire me mu wen nyabutra ma me director me no wa na nam I say o so ma do ga bi me no wa na nam go se uko basofiningo eko bediedia asphalt wo ho eye koko road eye NDC aban e na ye okay ebiom sa ufa kusia ufa kusia between kusia any atribwanda eno so no kota e wo ho eno so ye NDC aban ene okay why breso Rollins ana Mills ana Mills mahama breso ya all right Mills mahama breso ya ene ye em so mo nyina anim no kra e wo mo okay ebiom wo ba Assin North wa secondary schools miensa ene wo Assin North Jase Assin State ene Assin North ni nyina NDC ena ama no full aya secondary school na o siman obi anya biko ni nyina ya NDC ni nyina ya NDC NDC payin ba kwa bana o hwe fans a oje aya enya de ketwa o se still am beto ma NDC for okay o se still NDC all the way open ibra hello open ibra bra ye ni director of election kasana papa bi ba Dr. Nati ba anya asem ketwa ya twa say na jetua wa ye hwan this week Council of Elders chairman Assin Central yo nti nana dentua NDC chairman Council of Elders Assin Central and what in the NDC flag e de agu nu kom e na what ya beje fans eno anu ne de beze mu na anu na asame dase nana frempom ba ya odi kan nana mache ya me de nana me mama wa kwa na be mama kwa ba me na me mama kwa ba ene mama kwa ba nana ya abrefu me hu TV su bebre ene de me ni wa hia ani o na me hira wo me da se pa ene mo de mo a obo me da se pa ene de wo yi nyina e se ne wo yi e de asomdwe beba oman yi mo no correct nana ene nana mo hemfo
Eta metidi anam guso. Nyameni MYA. Ose. MYA 27 June say by election date no nya. Date ni the MYA kura. Say ye juma MPP for start so mo ye no. Ye go hwe. Enti say on by election. Na wo hwe futuro ya. Ye namu ina be by election. Ti prepare in the same futuro be free. Enti na ko mo fan sha brebe. Enti ko mo hwe 2 months ah. Na MPP for na kwa anyoma aye yama e say ye hu kumawu. Adwuma omadi omadi ni kumawu no anya na otwe miensa na omadi di sa adwumadi ni kumawu enti se be ba election 3 weeks na ye na na ba election wani je ho ba election anya ba ayo anya se mani na je ho ayo nemo anya ba de na ba na se ba ade so de ba de a e wo so putudwuma na nam ade putudwuma na nam enti wo se ba election de ba so de a ko ma be 2 months no mo siesie kwema ye se de wo ka se penti ya penti na onyoma ya ko forma man anto ba election na koso de si e de ye ko ne say mama wa ba bi gwa bontin na da say nananom nyina hu say ba election ni wa ye nyam puntudwuma amman yosam amma ye kuro ya kosoro akwa efom na say MPP ni NDC wo ma say mu kuro tu MP ba ni nyina no wo ma moa yen bon kwa na mo ni kenim say ka jo kosi de ofri e ko be boy na nso esase ne krata na moa ni nti e na akoba ni sa we aha ya mo district capital no kure aha papa bi eni nana ya tie me ekwan yi ya de ma contract 2020 ina de ekwan ma contract aha nana ya ekwan we enye breku nkwa efi breku ekọ ni nchi so ekwan we efi breku 19.5 kilometers contractor oye mu adwuma eye gwakunda nana ya unu me kwan ho nsensem edu ba bia contractor no obekwa ko pesi kakra obe register certificate obekwa ko sika kakra nana ya mu ba ye enti mu ba be ya na nana ya mu ba ye mu se nana ya kwan no ya mu ba ye mu se contractor oso a oya kwan nana ya kwan mu ba ye mu ya kwan no me da se mema mo 1 minute na mo wrap up na ye ne de kufu ankasa opan mo ko mo chikakra na de nemra form why was say o my 15 roads 15 akwan ahai ada contract so ya o mo ba be dan na aka fa ho kasa bo kasa yetu kasa ni yetu data kasa microphone kasa yo meda sibe meda wa sibe bro kasa data kasa be pon de mo ye no be pon abusia ye wo breku de ba kan say by election way ye ko kumawu 90 say it is Stalin say yes by election way yes emu be yeshe anu be hu men Canada breku de way na we say de amabunu ne mrewa the NPP the NDC mrewa ani mabunu no anu ayeten mani so ayet mesrem for say by this time they have to start planning to bring security here. Achu and Afe Fred and one boy na Buffalo and the technical crew. Yeah, the Munina Assin.